Ebusuafo mu na munya akwa ba shonko na ene de ensema edi him ewe ye mangani mu eno na yabo ncheku sabre ye de ebabe sumu na ebusuafo fa eye the outprice of armed cases na ebi musu no egudua na nsentem koso atesa with the recent one na eye police ni brantia ye bonu tuo bratis wo escorted bullion van no nam so ama eye Deputy Attorney General designate as a mampeni yin for crampo so medisa a year position no emu a year ura Alfred Chia yeboa aba bonte abekasa ede afon na ne kasa emu no kire so no de on yi fi na dwum da na say on akwanya we on yi fi order say Ghana so ye akwanya say a year yen so e betimi ayisu a year death penalty ni bi e we ye mai mu akwete de kakra kan say yen scrap a year death penalty ni emfi emre mu bata hu se ehunhia pa tese wo ho tese wo mu di nipa bone fo se mu bi otimi eheda bone ba kokodo otutumi se sen wo si fe ku nipa nje na se bo apa yo pa we ni no de yes ade tro no so no ese fata sa so chie sa no esu wo no so etimi nye binti na se enu nti no fo aso se death penalty ni de ni kwan kra se ye be yi edi efi ya mamra emuna emo ebeche mu kenya se na be ya ebe detain nipa bonefo edi efri sa bonefo enuma na sa na mo anansen no yehu bi ewo ye magi emuna mo be kaya Ghana ha ansana ra democracy mu ene wo kebi ma menke bu amemu na se ye wo na kind of punishment be a different capital punishment no se wodi bone na wo bone no esumbo ana se either say we wu anaso akobokro na ma de krono bone mu no obi afem ya hwe ne nkwa yetimi organize firing squad edema na no mampeni tabe wenya ne baby former president JJ Rowling sapre so pa na wo no bi pa na se ye nungwa mpotem wo no epona no na se ya arrange mo ho na se firing squad etigu so obi ehu mu krampo obi bia na se insoni ma na wuwu akoda na wo say do say sapre no na wo say na ebi mu sa no odin kwa no na ene ye hwe boni a ekoso ene kwan ya nipa edi boni ne esifa na se sa de babi ma ebema nipa ni adam ho so na mpu kwampu no kodi boni bia wadwu hu mienu a ansa na se obetu sa na wana wetu na ebusofo say no kan no potoka semu na ebusofo ma me enkenken bi emfa emamo say if murderers have to be killed they should be killed say eno nsem no sa editor aso say if we look at some of the murder cases that we have seen, especially when it comes to robbery with murder and the callous nature that some of them carry out those actions, I think we need to hold on with the abolishment of such a law for some time. We shouldn't abolish it at this stage. I say na death penalty won ensem no so na wo boso na ebusefo me sa ka no se edweko bi bo ye chidom ma ye de edwedi ebram na edweko no ene wo charge herbal center say o yare no say ye wo huma femu say wo na mani afa diabetes arthritis yare biara ha ni pedua esa ha wo humo betimi abomode ade asbro ma so ye wo ma bo aso ano ede mo da ekran ko ni ano wo mo eyen wo adwuma etenete ede ma onti bomode ne fo number na de him ewaso na ebiemu nso no na pe mo chia kwan ewodanso man ene tamale no mo enye wo awapumudi ensem ehu na metwa ensem no eso no obehwa ni nsem wo kan akoye Ghana fododo na ensem wo mo eka na nsen ateseda wo mutiro nsa se wo hwe ama wo do so a even ye nua no Nigeria for krampo mu kro no a wo mo emra no emu no so bi di bone ni chichi wo kunipa bi na ekwa osife kunipa no adwen bone eteche ne so esukra se obetre biasimu a wo mo etimi the death penalty no ebi edetun so a eno no wodi nfe kakra bi a obedue na se empokrampo no after court sentence na no yetimi edne ko bia bi na ye de ntuma tuntum afra no enenim na ese de awmaso no ko na no wato na nanom ewo nse do adese no no justice a wo mo ede serve abonefo mu di ewu akansa na wo ha brochimemu krampo US man mu krampa wo mu ebi wo ha no kra lethal injection na no wo after we di boni bi a chance boni bi a otimi say wudie pa na gba otim na odidi sa boni na wo mutimi di woto death row so breno so ana ese a wo pa ne bi
and I say you want to permission within 1 minute now so what on and say Attica na no next time to beat one who baby I would dip on our tune to do say and you need to bonnet no but at least a tisu kakra say obi wo ha wo ya be yan him hihye kakra say dey me go yi say akoba ne say ye be hu mechi na ya chim ko na ebedefie na mpo ye chim na court ana judge ni na say judge no ebu me for one sem na say ma ni amefa mu ni de na me ntwe nsa na me hu ni enu na me kopem baby emfa etina say man for do na any papa yi ado say ne nsem na wo ka no because Ghana has say de ye mran mu hard do ene ye justice system no so delay nta manyama ayefo obi di bone kwampa woni tim say we cramp no ye ma bone ya meyi kwa no say we mu makodi be say 10 years since we mu cramp na sakwa hotel ama foto wo bo brebi at say 19 time cramp who video abeto de bi eso mu bi eti say we mu fraud bi fa ama foto say enyama de bi koso wo pant na say obi ko cramp hu say ya je ni freedom of feeling say ma eno ne ye de correct no who cramp say fe cramp na wenya akonya odi bedi bone monti na say sa death penalty na say capital punishment na no ye de assume ni pabone fo a wo mde tumi pone adi bone no say de ba ye mra kwan mu a ebebo a wo a wo hwe ye waje nche fa ho ene say wo se bebo na emwa de wo ka bia bo de ne fa ye comment section ho ne fa so ye ne bia share video we on other social media platforms. Follow Tuma GH or Instagram, Twitter, so at Tuma GH _ Facebook. Aye too much GH. Most friend name Tuma GH abesomo. Media will be at the feminine na ama obuswa. Na me ya Tuma. Emesai edi eshabi makram. Bye bye.